Ndabasohoje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemere mbabwire ko mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo umugabo n'umuhungu we bafashwe bakekwaho kwicisha agafuni umukecuru w'imyaka 66. Ubuyobozi bw'umurenge wa Save buvuga ko hari abantu babiri bo mu muryango umwe polisi yafashe ibakekaho kwica umukecuru witwa Kubwimana Agnes w'imyaka 66 y'amavuko. Urupfu rw'uyu mukecuru kandi rwabereye mu mudugudu wa Gashora, akagari ka Shyanda, umurenge wa Save, akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Gitifu w'umurenge wa Save Murenzi Augustin yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko inkuru y'urupfu rwa Kubwimana Agnes bayimenye nka saa 4 z'ijoro hari kuwa gatatu. Baratabara n'inzego zitandukanye zirimo polisi ndetse na RIB basanga koko umukecuru yapfuye. Ati mu makuru twahawe na bamwe mu baturage avuga ko hari umuturanyi w'uyu mukecuru bari bafitanye amakimbirane, bamushinja kubaroga no kubarogera umwana, bagakeka ko bamwe bo muri uyu muryango baba ari bo bamukubise agafuni ahita apfa. Gitifu Murenzi avuga ko iperereza ryahise ritangira, bafata umusore na se bo muri uwo muryango kandi bakaba baramusanganye ako gafuni yari afite. Murenzi yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko polisi yahise ifata umuhungu na se, bakaba bagiye kugezwa imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo baryozwe ibyo bakekwaho. Gitifu Murenzi yasabye abaturage gucika ku ngeso yo kwihanira kabone n'ubwo umuntu yaba yafatiye mu cyuho uwakoze icyaha, ahubwo ko akwiriye kumushyikiriza inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo zimukorere dosiye. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya polisi ku Kibirizi ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Naho se n'umuhungu we bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Save. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko bakimenya amakuru polisi na RIB bahageze basanga umukecuru yahohotewe bumuviramo urupfu. Byari byo, dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.